gose asomanyete gose chireche biasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikete chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Wekera rero iga amatuko atigarete ni miemo na mirongo ebere na tatu oka umwako yiga wa kense asuko yarigane kwao nayo komanyanga ninki wenta gokara asingichiyo tigarete insi ya matuko rongo etano nomo na tano amatemo manene achake yasingichiyo no gotebye ngando nsia sole kanya kuyarigane gekora chigo chikuika gosema tuko chikutikara nganaro ayu wanafunzi bekrasi ya 12 gocha bareka na nse ya ayo konyora krasi kia gatano nalimo bachirenka igo nababande kurwa form 2 na form 3 okonyora boigo bachirenka nekaro okuyariania sonsi kwatebye ngaitwa kwariganirie ni nse ye chi second chinke ati yari to kwariganirie emorogo ya rero ngamona Tua tenene na tua nore simenga umuroli abamara bali bandi babogoli osirire wasukano mugokorekana emaragoba ya rero asensemo ya mwanyagetinge nyanchwa Kisi Central Ward emaragoba ya rero soyomo asiri bugima igiakorekana serikali nene imanyete twarikire chi report igoso tutigere ebitengo bya usalama bichaye kubwatia manganaye gochakera bono gochimotuto ntuobwa chiburaburu chabarunde bechipigipigi bamanyikanete buna boda boda ritko lya rero nigo chenne kigwa ase chinsemo ao imeyumuchie obosongo. The principal of the senior school nabato tebetie abana buno bono bachakire the boarding section abana ngo chandeka barenge Wajumbo kitutu cha Chena Moske Anthony Kibagendi kurotota amagendro ase constituency yae na yandamange. Wilson Makori nerore nsemo yibimanyererio nabego atani gakabera nsemero sinera kebinungeri akwena kienga onsi kugo kirare kumbori ngari go chinseire ngachitigarete chinsa
chiri bubere chimikianda merongo etano nebere na ibere igototenga 2952 hours chi second ilibu chiribu miemo na merongo etano nebere na ibere 177 120 minutes chiere egere umwakoyo wa Kense ongo chaka korwase county ya Kisii asirit kuliarere mbaskano mobe okorekana asensebo ya mwanyagitinge nyanchwa ase Kisii Central Ward zogo gabwatera negari yo basomba bana beskuru ya Lady of Victory Nyambera murundi pigipigi oyomo oyo kwera abwabo nikorengana no munyakerogo obo nigo barenge kurwa asibirero by'umuiri boyo mobo era karo batatu abo basoka nekaro batkonyoro mu basokano oyo babera abo bande nigo bamenyokigo cya asinyagitari karo mobere oyo orusi wana koirwa asenkendo ya Kisii Teaching and Referral Hospital Mochare. Asama retangoro Felix Mugaka, the chairman ya Gusindu Culture. So today we had a function. One of our members, Nabwate cousin ya o sirete nera, sirete igoro accident Nyamatara. So tuemo kabune group tuagenda matanga. Kara tuagenda matanga suneka tuaruro ororo. Tuabande tuatika ororo. Members baito bande mare babwate harakati yo komnekochia se gasiende ngao. Barabato te ibachire. So babogoli omumuro yo twaru nere o nyagosira atwaru nere town. Lakini tari group yeito. Ono rinde baramba komotiganse. Twachana barabuga barabatangana. Tubono kere semana totigarata matanga. Ebibi yaita monya nyore mechanical issue. Twatigaro rogo rigererie issue yi. Una twatenene gana twanyore simenga umuroli abamana bali bande babogoli osirire. Ono no twasire ga nyanchwa asibana accident. So that was part of the short story nda nyarengo kwana. But umuro iso be na iwere marani. Tutomo maitene to komera nere town. So nabayare nge short tigo members to abere nyagitari yatorre bara shukuriker umana kwera na sekesi. Amatko abwangoiga aye roboti ruben gosabo kwabera singencho yeringani elio liakalekana krom kwatka no comment akumbasukano nasamatka abwangoiga eikiga ni roboti ruben musakito Daniel Ntiri agotwariganeria roboti igoriye chinsemo chiria emibasukano yaberege koina kiwa mono rengerelio bibuteneneri igoro yakire kibwena tagokorwa elio okeania emibasukano eyo korengana nubutuki umubaro w'abantu basiriye magema kubwatekana n'emibasokano yepara wikarero ngwetania kiri bubere chimikyanda na 33 naya nkorengana no manager w'ekiombe ky'obosombi n'oburindi hasi chipara iga Kenya NTSA asorongo rwa South Nyanza Adan Ado. Already we have recorded a total death of 2,933 Kenyans. Kuwatikana nayo umochie obosongo ime ye county ya Kisii. Nigo asa matuka bwangoiga orolekanire gotwara umubaro munene bw'abantu bagosirie magimabo kubwatikana n'emibasukane iyo. Asibe bogerero ebinene gati yabo ensemo ya daraja 2 ni elia ya daraja 1. Byerolekanire kuira libagali nene aso kuira magima y'abantu. Aso mubasokano obwangoiga na sensemo ya daraja 2 ime ya Kitutu chache South asa bantu basiria magemabo magega yegali ya bugoritia maguta ye chingini osiri oboroso na kugwa asensemeyo bobe wairete chiamate au konyora sara kwa kuwapoteza watu wenye manufaa kwa jamii. Kitu cha kwanza naweza sema katika barabara zetu zimekuwa finye sana, na hivyo ningeomba serikali yetu kuu ifanye upanuzi wa barabara zetu ili kwamba kuwe na barabara maalum ya magari makubwa ambayo yanapitia ya speed ndani ya town. Na pia ningependa county yetu ya Kisii kupitia kwa Bwana Arati waweke vizingiti katika soko hii ya daraja 2. Tuliweza kupoteza maisha ya Wakenya wawili ambao walikuwa wanaendelea na shughuli zao za biashara pale kwenye soko. Mmoja ni mama
na mwingine ni mwanaume. Tuko na watu 11 ambao wamepata majeraha na wamepelekwa hospitali mbalimbali, wengi wao wakiwa wamepelekwa hapa Kisii Teaching and Referral Hospital. 3 wao wako hali mbaya. Tungeomba wananchi wetu, daraja 2 pale ni kweli ndio tunapata mapato yetu, lakini tuwe chonjo sana, kwa sababu sisi wenyewe wananchi wakati mwingine tunaenda mpaka tunaingia kwa barabara. Naomba mahali kumetengewa biashara ya soko ifanywe soko na watu wafanye biashara zao huko, na mahali kumetengewa barabara iwe tu ni ya kutumika kwa barabara. Una nonye serikali kebegete chibubi chokeania chimbero asichigali chigoso busongo asensemo ya keri bado egetambo kirekyo tikerabe kamatunda asetaro yigetaseni kyagetembe asechiro ya daraja 2 rero tichirimo lituko liechiro abonchereria bange nigo bagenderete koneria ebintu mbarabare nepara nebango nigegendrete gosangirwa bado bataragachirwa chichiro chisaine egento gekobeka amagima basa kungu asense mwende chiamate ao nigo chigendrete kolera ogukwa kwa banchu babo ase amate yenye gusira Joan Kwamboka uyo manyikanite una Queen Jojo munyeruka we myake meke kuro mugonchiro ime ye county ya Nyamira egendrete gotema komenya obugema bwa kawaida niye nkubwatekana no gukua ku mwana obo asumu bosokano uyo enigwa chi kibere chairire asensemeyo omwega urenge wa mariga manene asense mwende ya mate ya Bishop Josia Onyancha n'umurugyo ye Helen Biyogo kurwase county ya Kisii nigo nabarabuo bagendrete gotema gwanchirana n'obugema bwo komenya batabwatia bayibuli niye magaga ya babere boigo gusirie magema basensemo ya Narok. Pole sana my brother, pole gaki, pole for the loss and to the entire family, pole ni sana. Ebikole biga nigo biretete oboba no kuburia nigo kogendrete kubekwa asuko bwaterana na koba maisasi chipara iligo keania ebikole bunebyo oiki ikego chali tuko ne chinsabu ne chalero karene ndenda cyo kwaliga ndi robot rwa bene Nkurupotiregeta seni kiagatembe kurega se county ya Kisii literane nguruko Daniel Wontiri. Piamano Daniel Wontiri asingencho yorobotiru nekero tokugendra obosyo nigo chiburaburu chiene kiwa asumochio obosongo kubatekana noko gusana naye gati chinsemo ibere chebarunde chipigipigo se boda boda imeyumuchie uyo bosongo yobatebakana muna egati y'abarundi abo nigo batayichanireti ose batanchiraneti ekerengererio gyoko bagania kobeka chijake cheblu egento kiriro tutukanu obo koyanekiwa asechiburaburu echo nigo chipigipi tarinke chia asarigwa Gabriel Nyakundi narwatiro igati y'abarundi kurwasi omuchibusongo nigo bagendrete kubara asara enene yigubwatikana no gosaligwa gwechipikipiki cyabo asi omuchi obusongo asi chiburuburu litukorero chenekiwa igati y'ebikundi bibere ebyubirira ogosalia gwechipikipiki asi ensemoyo kwa majina Amunyambane na ni mfanyabiashara katika mji huu. Mimi kazi yangu ni ya bodaboda. Leo hii tumeamkia hali ya usuni mkubwa sana, na haya yametokea baada ya juhudi zetu kuambulia patupu. Wiki iliyopita tuliandikia serikali kuu na serikali ya kaunti ripoti kuhusiana na usalama wetu, na tukawaambia kwamba kuna vijana hapa wanataka kufamia vijana waendesha pikipiki walalahoi, na tulipowaarifu hii habari leo hii wameashumu kila kitu na tumekuja nao. Vijana waliamka mapema wakaanza kupita tauni yetu, wakipata mtu yeyote asiye na reflector ya blue walikuwa wanaitoa, wanamtandika na wanamlazimisha kununua hiyo reflector ya blue 600.
So kufika saa hizi, tafadhali tunahitaji usaidizi, kwa sababu hao vijana wamekuja hadi kwa mafuta ya Kobil wakiwa na mapanga hadharani. Gintu kirerano nyarabanyanyimbo kostia bichuko. Walikuja hapa, maaskari wakatoroka, wakaaja wananchi tukikimbishwa na mapanga na hao magaidi. Tafadhali tuko hapa na tunaomba our president Rais William Ruto ya kwamba Kisii Town imechomeka. Tunaomba hivi leo Kipchumba Murkomen, the CS of Internal Security, Kisii Town leo imechomeka. Tunaangaishwa na tunakimbishwa. Aseba warukiriye gutagokirwa kwabo uciase abarayi asibatebere nigo baganiriwe sokia asobwango iri kwenekia umurembe nkwenekigore. Tunaomba Governor Simba Arati, tafadhali ile nyumba ambayo ya county imepeanwa pale nyuma, mahali hawa vijana wanatokeleza na mapanga, leo hii tunaomba ifungwe. Wakati ule upita maaskari walienda pale wakapata tear gas, wakapata machete. Tunakumbuka the county commander Kazes akiwa pale na akasema hadharani wamepata tear gas, wamepata silaha mbalimbali. Hatujui hiyo kesi ilienda wapi, tena hiyo ofisi ikafunguliwa. Tunaomba tafadhali chifu wetu Silvana Osoro tusaidie, our Senator Onyonka, Sairi Chanda, where are you? Our women rapper, Mama County, Donya Doris Toto, ako wapi atusaidie? Ni siku gani mutakuja kusaidia Kisii Town? Ni siku gani? Tunaomba Javed, mbunge wetu muungane, musaidie Kisii Town. Nikana kwamba industry ya bodaboda imefanywa mali ya mtu. Hatuwezi ruhusu. Leo hii hatutoki hapa hadi ile nyumba ifungwe. Gintu kirerano nyano bonjereria asomuchu busongo utakolekana kiboikerano kingo reporteri ya igataseni bonjete kyandege komike getembe kurwaso bugatigati bwe town ya busongo njenguruko Nyakundi Gabriel. Rekero twakorerwa bwase bugatagati bumuchi busongo ni gotokwenda gochia se wodi ya Nyakoe ni bamenyi bairanda se wodi yo ibunge ya Kitutu Chache South nigo babuligwe kubwaterana eliokorwania ebinyugo byogotinde chinsemo icho kwa naye mujumbe bwarogongoro rwa Kitutu Chache South ase arenge skuru yo borosiranda asokoro kwegesima kiamache igo abegete gosegokonya abalemi bensemeye kubwaterana na nigo babere bagwetera makung konyora machikorwa chindo che chirare nigo Moske Anthony Kibagendi agendera kumuche serikali asoborai obobe ndipo nasanya ya watumanya Asetaro yeli tuko lya kabere lyo korotota magenderero imeye bunge ya Kitutu Chache South utoke county ya Kisii niga bamenye bairanda yo gotoka imeye wodi ya Nyakoe barineke bakogokera maega yo konyora amache aywe alemwa ase skuru yo boroso ya iranda maega yo guchandeka kubwatekana nigo babere bagutara asege kigetambe asokwenyorera amache itanga ninguira neri ngambi ya mono amachaya korengana bunu mwari mwate basabana baitu abana babaita baiseki go bakaba bachafu lakini kwa barente ira amache ndiko setorate asa umwesimigo ito omanya koira nasaba elia abanyina tari ntutogo chiroche abanyina buna bono gansa ase bakurusia amache mata liagatongo ababagenda bakabanda lya mumaroche lakini yo mugambi obangire bakorentira amache iranda abensemeye babuche mbuyago sembobe mama ukwana no mujumbe bwarogonguru Anthony Kibagendi ni kabodira bamenyi bensemeywe ko bano murobelio shule ya upili, shule hii ya primary na wananchi tuweze kutengeneza kamati kidogo, kamati ambayo itaangalia hiyo maji ama acha nayo kunywa nayo gutumie skuru ga ayo gutumie kenyoro no gutuko sibi skuru ne kanisa onya ego tete kokoro bwagachi
utaite kurusia machega igogocha gukwanira committee eyo gukwana ime yeskuru yoboroso ya Iranda egeikaro kia bareta bamenyi bensemeyo ne chiamate amo omu assistant chief Iranda Charles Nyauso nigo bono abatukege kule getindi gochia ase bali bagutumeka maliogo yogotindia tinyora mwana oleka ngatabwa taka ne fees kaindi onya tai skuru acha ofisi ante ningo ngwa kero muchumbe nanga tikira wale kumagere monte mwana wa skuru tako boronge maliogo yogotindia asali abana asali abagaka nabanyina ntokubota toje siri na wana bana igubata ko nyama rusa angene skuru ga imonyoro mondo yo tingo mwanjero ne bekayamo igo please obwatrane tusiria malego yogotindia na turanyora abana ba mambia. Mimi nawaomba hivi kama jamii, tafadhalini watoto wetu, ndugu zanguni, tujiondoe kwa madawa ya kulevya, tujiondoe kwa mambo hayo, sababu yanaharibu jamii na pia yanakuharibia kazi. Asengana yabeire naro kurwa somo bunge ukitutu cha South kogenderera komochia serikali nigo abodi abananchi kubwatesia Dr. Fred Matiang'i chinga kiboigo omuraria John Ongeri umanyekanite munagetena nere boigo akireko ko Dr. Fred Matiang'i asokurwanirire kirogo kyobora bense asobochori bolimusio omwaka o 2027. Huyu Ruto anataka hata pesa hii ya CDF anataka kutoa. Hii pesa ya CDF Ruto anataka kuitoa. Anataka atoe pesa hii ili tuende kumpigia magoti kule State House ati ndiye atufanyie maendeleo. Nyinyi mnataka namna hiyo? Mimi mnaweza kufika State House kuomba Ruto awapatie basari? Mtafika State House mwambie Ruto awatengenezee maji hivi? Mtafika State House mwambie Ruto awatengenezee administration block? Ndio sisi tunamwambia William Ruto, Wakenya wamechoka na ukora yako na udanganyifu wako. Wewe William Ruto umeharibu NHIF ukidanganya hati unaleta mabadiliko. Hii SHA ambayo umeleta ni ya wewe na Duale na marafiki wenu kutuibia pesa. Tunajua hiyo na Wakenya wameamua wewe na Duale lazima watawaambia ukweli. Tadibo hilo. Mbuya abantu tigabari mwishimiwa kibese kibi. Lakini kibese kibakuri rero. Kaito konyora kipara. Ngaito konyora stima. Ngaito konyora amache. Omuntu uyu ninyangagwebe. Nare kubasaba iga. Omo muroyo ito embande yaito ekoru Fred Matiang'i. Kamuranche. Tokwero ni dotoyo murase serikali imuna aligereirie njira gete lakini inu Nyasaye kana acha kubagana. Uripotire kitasenikia obwanchete kuraiga ase skuru yoboroso ya Iranda egotoka imeye bunge ya kitutu cha South County ya Kisii iliana igonkoro kwa Dipon Asanya. Nekero twakorere korwa ase Dipon Asanya wasabanigo kwa bikirwe ase abananchi wikiranigwa amagendero ase county ya Kisii ayenkubatikana barai korrekana gutaikirania imirimo yabo wikirano korengano muteneri bomangana arengete amagendero n'obutumiki bw'ekibesa George bawo nigo aragire byara enjera abakora imirimo imeye county ya Kisii baro bakorere bolense n'umusekito Gilbert Kobi agutumanya Bokwana asomonyega bwoko mutimoke kurwegasi ya serikali omwarimu Daniel Maenda nigo yokabeiro mu MC we ward ya Bokimonge George Bao atebire buna enchera abakori emirimo we county ya Kisii bakoirwa teringia Wotome omwana twali ngate ya tono omwana korogudani otakomo omwana olia ngakula wapo mupira no much igamenya tabosonga alia agamenya bosongo akagon no mato mu onkiri bona abantu bakamoseri kunyomba atarachi nebanga kwa ile twazo uzema simba uzenya check wasi utu nikakweresera buna engencho nero obuna abakori emirimo be serikali batakeire koirwa ase okorigerio bokimwanya bantu na tali obokoreri obwatekaine n'obosomba bakori gasi tigabaye kuribaga one twazo ya beire
nigo amamochiri omugabana gwe county ya Kisii gwetera naso bwagachi bwetangi egotebekana kwagachwa ase chiringi chimilioni 3.5 kolende yakirerangio ka sense moya magena Simba lakini omoi woito kwa mwanje toka mwanje kula chininge lakini lele moi wete mokura nile kwa na mangana babe anenyangi kakimanga etangi ya maje 3.5 mil etangi ewakwerani omurayo yo olireira yogocha gokore bikaro na ense montenena elio kurigereria na kwenekia buno gotweki bwechibesa ase county ya Kisii wabeire oboronge elio kwenekia obwasioku ochiase abakichikura into manana buwa sa Kisii gaun kono bindemting watch na terati balia bajaje tigato ta elio mo gawana akore bindo bikaiga taki kuto baso como chongeria kote man lakini to matese mejale inje na abo secretary inje na bayukiega ono rinda de ko batemi mune ono e burbaro ya bachoka ono lero tingo ono tigato to ni matiani lera to de serikali kuri baterege tembe kurwa sense moya magana umachoge ura gwe county ya Kisii amaretane nje Gilbert akobi Raibe kiombe kia borokia ya KNUT gose Kenya National Union of Teachers bakora wana Kennedy Omwanda Nyamwanda oyule oboigo mokonyi bwa asipumugachi ase kiombe kyo nigo beso kinde kuimukia ebirengiriri bya anene mono yoriye chinkwana chyo Raibe kia magia ODM Muskraila Molo Dinga buna oboteni wechisemi bogende ase serikali chije county ukwana mianandi East chingaki chigekaro nigo batebirumuna mbagwan chakoteneli obubogende ase county ase batebirumuna abakoli mirimo ebe county nigo bagwetera makung ase county echo. There are a few issues which teachers are not happy with. This issue which was raised by the former Prime Minister Raila Odinga, that education should be developed to the counties. I want to state here now that as teachers, we shall not allow education to be developed to the counties. We shall not. And let's not anyone imagine that the education can be developed unless they want chaos in the education sector, which we equally are not ready to have. As teachers, we want our peace, we want to teach, we want the education to remain nationally, and that is the way to go. Anybody thinking otherwise is getting it wrong. So I want to appeal to the government not to listen to the politician that the education should be developed, because we are aware that the counties have problems in paying the ECD teachers. Yes. The ECD teachers are underpaid. They are given peanuts. And even their salaries get delayed. Yes. 2 months, 3 months, they have not been paid. Look at the doctors and the nurses. They are never paid at the counties. Yeah. So we don't want to go that way with the education sector. Nase nsemeyende nigo bakwandete omurubelio o capitation asibatemna okunyora wechibesa echo nako kware mairi omurubelio o CBE nakubulia serikali etume chibesa kuchiase chiskuru mapema na nde chisaine asibaigo bakwandete abarokia ba junior secondary na anene bono obwo mategati abarokia ba junior secondary na bali bechiskuru chiboroso. We have an issue with capitation. I'm appealing to the Minister of Education and the government to look at it, because it is affecting the smooth implementation of CBC curriculum. CBC, that is competency-based curriculum. How can you nurture the competency in the children without funds? We want funds to be availed in time and the correct amount. 50% first term, 30% second term, and 20% third term, so that the ed teachers can run our schools well, so that our teachers can have funds to be able to nurture the talents amongst our children. Yes. So we want to appeal to the government to make sure that the funds are filled in time and in the right amount. Also, we have issues with the junior secondary school teachers. So far, we are working very well.
and I want to appeal to the head teachers to make sure that there is peace in stations. Don't allow teachers to be having staff rooms there, others having staff rooms the other side, such that we have primary in their own staff room, junior secondary in their own staff room. These teachers belong to the same institution. Though it is junior secondary and the primary, but they are under one head teacher. Let us have peace in the stations so that delivery of curriculum can be done well. So I'm appealing to the teachers to coexist peacefully for the sake of the children. Omujumbe bw'ebunge Ikolomani Omoske Bernard Shinyali nigo abeire oyobongo iga kwegera ekigancha kya NGCDF was the National Government Constituency Development Fund. Lengana nere kigancha kyo nigo kegenrete gutse nigo kwentu tigara ase kere bono iga eliyo kugendra kwene kyamagendro ase chibunge au imeyense ya Kenya. Na sasa mimi hata mimi am an advocate wa hawa MCA ya kwamba kila ward inatakiwa na ward ipate na ward fund ambayo itakuwa fund ambayo imekuwa devolved further down. So mimi ule anasema ya kwamba CDF iondolewe irudi kwa county ni kama kusema kunja county, kunja CDF, rudisha national government ndio najua kutunza pesa. Kwa sababu saa hii ukivunja CDF, next ya kuvunja ni nini? Sini county ndio pesa irudi yote national. We resist that. Tunasema ya kwamba tunataka hiyo pesa ikuje paka kwa ward. Hatutaki mambo ya watu wa ward fulani wanatulumiwa kwa sababu hawakupigia Shinali kura, kwa sababu hawakupigia gavana fulani kura. Sasa hawezi angaliwa. Kunataka kikatiba, kisheria, pesa yao iwe inakuja. Kwa sababu wao pia wanalipa ushuru. Ushuru hailipi kulingana na vile ulipiga kura. Ushuru inalipwa na kila mtu. Kwa hivyo maendeleo ni ya haki ya kila mtu. Ule mmoja ama wawili wanatumia pesa za CDF vibaya, sheria iko. Tunataka tudhibitishe ya kwamba kuna wale wanatumia sheria nini vibaya, wale CDF vibaya. Kuna zile mashirika na commissions zile zinatakiwa zifuate sheria na sichukulie wale hatua. Kwa sababu kila mahali lazima kutakuwa na jambo moja mbaya ama mbili. Ndio kwa sababu kuna sheria. Kama kuna area ambayo CDF imetumika vibaya, tunataka tuone watu wakipelekwa kotini. Sio kwa kijumla kuanza kusema CDF ifunjiliwe mbali. Na ekero twakurire kurwabo asenseme Ikolomani nigo ntete watebia abutkobia na bekobera buya asekera omonto. Eto kunyoria nga kero twatebia nga matuko atigaire 123. Mambi agocha 122. Mambi ende na konya koganda. Ego mwako ari. Ramatu konya koganda ego okonya kogota. Nekero konya kogota ego kanda kobo muntu mungaino. Tabo muntu Oliga abuno muntu gusaba kera rituko karago saba kera rituko agenda rigonchereri ogo saba gonchereria chimbwa chiao na ria masabao akoba ayamana kwaende kanisa kugenda musikiti ngerigo kobeka ngerigo gonchora ngerigo gonchora imbwa nayo gonchereri aliba ndata gusimeka simeka yaramaya kugasama mbego gakare na kiromonto basa kibaito bonsi Dipon, Asanya, Daniel Ontiri, Gabriel Nyekundi, na abandi nchireo naona ngumusaki mangana maye na bonse pibarto waterana tunashukuru sana. Kevin Ongeli kila litko gako na kianga chibi chambia to korakana na kirigento mbiege kubekurga. Aonte mkate. Ando basito agos meka obosie inse. Akia bandu awusimeko obosiense. Ontanga chibando ko chigo simekwa chiamanya ko chiamanya kwa macha. Kirontenga mukataligo. Ko bago sika. Karo basikire bakaranga chinkara. Andamanya ko gendera. Wilson Makori agonte bisito Nyankongo no ebusire nyinge go
toka ng'akara ndo mukristo tinaite tase gutiyende lakini muntu muyande nchino mwana sister katenok utkobia ankeneritko nyasaye tata kora korenda gososene bye bye. Baraka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo bangina ninjo. Ayo murundi ayo moengoli wechi pipi, ayo moengoli wechi rali, ayo koengoli chigari, atori yangereba, tori yomogende, ayo moengoli. Iko na wanino bali mundi gereti ya moko na kulinda dina chipiki yecho. Na abo abako kwa baengoli ronda yemba tabi na ki, nkomo ni ntobi kono chinde cha mata. Chinkomo ni kile tu akalire geti kile na mbona njiro nchiranga se ino mwina ko mechaga chaga mwino tirumbo ka wichi abucha uchomo biro na mata na wakanya chinkomo nkomo ni ntobi kono chinde cha ekene ndo yekwa na yobo gambi obo gambi ayo mo gambi ole kwa boli tuzenga kwa etu tukilizo no mugambi kwecha use kwa etu mugambi bwa ngabote nyere ke nyoro mangana geke inkyo kuomere roro karuo nkomo ni ntobi kono chinde cha mata na ebwe na yo chiche kese tigera abana binto byo tigera tigera tata nkomo apchi nkomo ni abana mbakine ngakyo kona kuomera rolio ko sino bora ikwali emyaka ya bere una yange kare usa no rama tukaere kama tukaera ngire ruko kurwanira kwa bero karuo tigera abande aye nkomo ni ntobi kuna chinde chia Baraka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo bangina ninjo. Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati aliaje chigage emerungibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago tena Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.